Thank you. Wonderful. Joloch mag tuke adhula mag joma ong'ol midendo ni Mombasa Amputee Football Club osechako timo ikruok mar dhi e piem gi joloch wetegi e piny libamba mar Tanzania. Kaka jafwambo mar Mombasa Juja okoleronwa jotugo go ni gin kod geno ne gidhi kelo kombe maloch e pacho ka omiyo gima gidwaro en mana sir motegno. Orako mapek mar joloch e tuke adhula mag jogo modak kod ng'ol midendo ni Mombasa Amputee Football Club sani dhi nyime e boma ma Mombasa. Ma en ikruok mar piem magichano dhi tugo gi joloch wetegi e piny libamba ma Tanzania tarik 29 dwe mar Ang'wen higani. We are the champions out of the 10 amputee clubs in Kenya. So tumekuja kujiprepare twende tukashindane na hao wenzetu ambao pia nao they are the champions in Tanzania. Na the same time hiyo ni mchezo pia ambayo ni ya preparation ya kwenda CAF kucheza African Cup. Tuko na hiyo, kuna nyingine pia preparation inaendelea kule Uganda. Hiyo pia tutafuatilia baada ya Tanzania. So hiyo position imetuweka sehemu nzuri. Coach mar timno Antonio Mwando kata kamano koni gima duong' magiremo en mana sir kuwuok kuom Tend County ma Mombasa mawang' ni gidwani owuog oko mar sirogi. Timu hii iweze kuangaziwa zaidi sana na Mombasa County. Tunaomba msituweke nyuma, tuwacheni kila kitu, lakini hii timu ni ya kuwaletea kombe. Muko na kombe la kwanza ambayo ni ya champions ya Odibet, muko nayo hapo kwa ofisi. Na tunawahakikishia kwamba ili kombe la Tanzania pia la championship tunaenda kulichukua na tunaenda kuja nayo. Wewe kama governor wetu, flag off hii timu ya vijana ndio wakuwa na morale, jambo la kwanza. Jambo la pili, wakirudi pia ikiwezekana mheshimiwa uwalaki huo ndio utakawapokea, na ikiwezekana waende na ndege, wasikie wako na hadhi ya kitaifa. Waende na ndege wasikie mzuri, alafu warudi na ndege wapokelewe airport. Timno chanuwuok e pacho ka tarik 24 dwe manyien ka gichomo piny Tanzania e piemno midendo ni Champions League. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.